أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ja Rabbi, ako sam ja znajući, ja ne znajući uradio, ja progovorio ono što se sa onim more izgubit iman, te kafir biti insan, ja se od toga povratih i u Božji se iman vratih. Od toga se ja prođoh i u din Islam dođoh. Ja teube činim kako se više nikad neću na to vratit, ni ću to više izgovorit ni uradit. I Boga Đelešanuhu ja vjerujem i sve što je On u svoje kitabe rekao i poručio, sve je ono istina i pravo, ja iman činim. I našeg Mubarek Muhammed, pejgambera alejhi salatu vesselam, ja vjerujem i sve ono što je on rekao i nama od Boga donio i dokazao, sve je ono istina i hak, ja iman činim. Amentu billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala wal ba'thu ba'da al mauti haqqun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين.